ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل محبوب النبی سرور در سرائے درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل بر در سرائے بحکم دا اللہ دا بدحا مقام تطلع واپس پلار دا مسجد اقصوی مراغلع بحکم دا اللہ دا بدحا مقام تطلع واپس پلار دا مسجد اقصوی مراغلع نو دے امر دا سبحانا دے امر دا سبحانا یوازن یمز خیر البشر در سرائے ورلرے کدربانا ورلرے کدربانا جبریل محبوب النبی سرور در سرائے درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل بر در سرائے داخل چی هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پری فضل دباری وشو امام الانبیاء شو داخل چی هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پری فضل دباری وشو امام الانبیاء شو نو افضل د هر چانا افضل د هر چانا سردار د مرسلانو پیغمبر در سرائے ورلرے کدربانا ورلرے کدربانا جبریل محبوب النبی سرور در سرائے درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل بر در سرائے آدم یونس یوسف عیسیٰ ہارون موسیٰ بابلی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا بابلی آدم یونس یوسف عیسیٰ ہارون موسیٰ بابلی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا بابلی نو قصہ ورا زمانہ قصہ ورا زمانہ سردار دوارو کونو معتبر در سرائے ورلرے کدربانا ورلرے کدربانا جبریل محبوب النبی سرور در سرائے درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دل بر در سرائے شمپات بطریزہ پا منتہاد ملکوتا تجویز بائی نور پاس کوی مولاد ملکوتا شمپات بطریزہ پا منتہاد ملکوتا تجویز بائی نور پاس کبھی مولاد ملکوت نو جدا بش جانانا جدا بش جانانا ترد غاد تہذیب د فلک المرد را سرائے ورلرے کدربانا ورلرے کدربانا جبریل محبوب النبی
سرور در سرای در خیجو قدر دانا در خیجو قدر دانا مکی مدنی هاشمی دل بر در سرای رئیس میں تخلص نم عبداللہ لقب لبیدہ کڑو جوڑ میں دا حضرت نعت پخ وزن جدیدہ رئیس میں تخلص نم عبداللہ لقب لبیدہ کڑو جوڑ میں دا حضرت نعت پخ وزن جدید زی اور مل دہانا زی اور مل دہانا عاشق قربان دی سیزم مجمر در سرائے ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا